Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Sadakallahul azim. Temaşevanên delal cejna ve Ramazanê pîroz wekî hûn dizanin meha Ramazanê qediya em îro gihîştin cejna xwe. Ew meha Ramazanê ya ku dilan tenik vicdanan hişyar dike, bala dewlemenda dikişine ser halê feqîr û neçaran, hesa alîkariyê di miroda peyda dike, bi vî awayê mêzêna civakê pêk tê. Ev meha ku hinek exlaqê nebaş wek kîn û nefretê, wek dijminî û êzîtiyê ji holê radike, dibe wesîle ku civak bi awakî bextiyar bi hev re bijî. Belê ev meha ku ferziyeta wê bi Qur'an û sünnetê hatiye îspat kirin, qediya û cejna Ramazanê dest pê kir. Ev demsala ku bi qendîla dest pê kir, bi sêmehan domand û bi Ramazanê jî dawî lê hat, demsalek pir qedir bilind û mübarek. Di vê demsalê da tiştên me bi dest xistine, wek îbadet, exlaqê baş, wek paqijî, wek alîkariya neçaran, wek sila rehmê li eqreba û cîranan em vana terk nekin. û di piştî vê meyê da jî van exlaqê wiha baş û qenc bidomînin. Her çi qas li nefsa me giran were jî em cihda xwe ji dest dernexin û van xuyên qenc dev jê bernedin. Em vê jî ji bîr nekin ku mirov karekî bi pîlan û program bide ber xwe, di encamê da dîtina bedelê wî karê qenc mirova dilxweş dike. Çawa dilxweş e mamosteyekî ku fêda şagirtê xwe di civakê da bibîne, çawa dilxweş e ku senatkarekî fêda senatê xwe di nava civakê da di cîhanê da bibîne, çawa dilxweş e ku bahçevanekî fêkî darên ku wî çıkandiye bibîne. Her wiha mirovekî bi cihda xwe ku terka exlaq û xesletê nebaş bike û di civakê da bibe xwediyê rêz û hurmetê, ew jî wisa dilxweş dibe. Belê bi derketina meha Ramazanê em terka wan xesletên baş nekin. Em vê jî ji bîr nekin ku çawa mirov di jiyana xwe maddî da her roj di saetên kifşe da muhtacê xwarin, vexwarin, razan û îstirahetê ye, her wiha ji bo bextiyariya jiyana manewî jî mirov muhtacê girtina emrê Xwedê û exlaqê qenc û baş e. Pêwîst e mirov emrên Xweda tim di nefsa xwe da tetbîq bike. Wezîfeyên ku wî dane me daye mirov pêk bîne û ji bîr neke. Lewra exlaqê qenc û îbadet av didin jiyana mirova manewî. Mirov ku ji jiyana manewî dûr keve, ji şeydayiya jî xelas nabe. Ji xwe sedemên şeydayiyan, sedemê barbarîtiyê, hovîtiyê, wehşîtiyê çi ye? Bêmanewiyatî ye. Ku hersa madî çavên mirov bigire, êdî ji berjewendiyê şexsî bêtir, mirov tiştekî dinê nafikire. Ku îcab bike, bo berjewendiyan mirov kuştin û komkujiyan jî dike bi kartinê tê. Gelo bo hersa madî nîne ku dagerkerên welatê me û hevalbendê wan dewletên emperyalîst va bi sed sala me ew qasa li me zulm û heqaretê dikin. Temaşevanên delal, îbadet jiyana mirov ya manewî ronî dike. Huzur û refahê dilxweşiyê dide mirov. Belê him di nava malbatê da û him jî di civakê da dilxweşî ye. Belê em van exlaqên qencên ku me di meha Ramazanê da bi dest xistiye, me girtiye em gere dev ji wan bernedin. Him jî em hewl bidin ku van exlaqana di nava civak, welat û cîhanê da belav bikin. Em bibin alîkarê kesên xwedî îrada zeîf, ne ku em careka din terka wan exlaqên qenc bikin û dîsa bizvirin ser rêya şaş. Rêya pêşketinê parastina bi destxistina ye. Lewra mifta zêrîn dewama xizmeta ye, ne terkirina wan e. Xuşkû birayên hêja, însan bê etibara firandinê
دخوازه خوی و خسلتین خوین هینبوی بدومینه وان تکرار بکه لورا ترکرنا وان خویان لمروف زحمت دی بوی ویه که پیش ما کردا گوتنه خوی شیرین حیا پیرین به تعبیر کادن مروف دکاره بیشه که انسان ایسیری خوین خوین هینبویه باش آنجی نباش که مروف دبن تأثیرات جواک و حوالان دا بمینه هرچی خواست بخوازه خواه بگوه رجی بلکه بنزانین آنجی بندیتن گاو بال تشتین خراب دا داویجه ویا جی پیشی زرار دده نفسا مروف و دو راجی زرار دده جواک برای انسان ده کارکتر و قابلیتا کرنا کار باش و نباش دا حاتی آفراندن یعنی مروف بخوازه دکاره کار باشی و این نباشی بکه خدای تعالی او قوتا دایه لی مروف خودی اراده کی جانب بخوازه وی دکه باش بخوازی باش خراب بخوازی خراب دکه گرک ام باش بزانم که چه بکه و مقابل وی داشی مکافات ان جزای ببینه خدای تعالی و فرمان دکه در سوره زلزله دا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كي بقاسي مثقال ذرة خيري جبك وبدلي وببينه كي بقاسي مثقال ذرة شري جبك وبدلي وببينه هر واحد قالك آيات نجي خدای تعالی امر و توصیه کرنا خیری دکش مرورا هر چه قاس قابلیت هر دو کاراکتران یعنی کاراکترین باش نباش داوا مرو باشی اما توصیه بال خیری وایه لی بالا مروا دکشین سر خیری خدای تعالی هلبت کی خیر بکه او مکافاتی کی جی شر و گناه بکه و جزای خواه محقق بکشینه ام ویجی بزانبن که خدای تعالی جو قوتا مرو زیده تر بار ناد سر پشتا مرو در سوره بقره آیت 286 دا خدای تعالی دبی لا یکلف الله نفسا الا وسعها بله ما رمضان وک میناکه کی دوی واری هاندا ام دکارن لبنر تماشاوان هجا جشن به معنا کیف و دلخوشیه جشن یکیتی براتی و حسکرنه جشن به معنا عفو کرنه جشن به معنا زیارت دوست حوال اقربایه جشن به معنا عالی کاریا نچارایه روشن وها شخارا بکن وسیله دستی هفدو بگرن هفدو عفو بکن صلا رحمه جبیر نکن دوست و حوال و اقربا زیارت بکن دعای مزنا دعای دی و بابا بگرن آلی کاریا فقیران یا نچاران بکن وان جبیر نکن دست براتی بدن هف ببین یک حس کرن دنا و خدا بلاو بکن خورد بکن دشمنی راکن بتوی که ماسی هفدو خطای هفدو دیسا عفو بکن که خدای تعالی جی لما ورا رحمه هم عفو بکن و هم جی مجوی بندستی خلاص بکن ببین مناسبت از جشنا و همی تماشوان هجا یا همی گله کرد و یا عالم اسلامی پیروز دکم و جی یزدان دلوان هیوی دکم که روژن وها گرینگ ببن سدم یکیتی براتی آشتی دلخوشی پیشی دناو ما گله کردا و دورا ده عالم جهانی تیویدا به هیویا جشن آزاد دولتی که آزاد دا بمینن دخیر و خوشی دا تماشوان هجا سلاو خدیل سر و بخاطره